Masapenin Tuni Gospel Centenary Mang Dinga Lam Chum Chum Le Mun Chum Chuma Kuna Hong Hom No Se It's a Gospel Epiu Ipaka Yesu Christa Minin Nabon Chabin Ngai Lu Nechibai Kapovi Tao Na Chum Chaga Pakai Patin Lung Si Kutula Inat Nakachangvin Tuni Nangman Kum Zakani Napui Now Kum Kidang Ta Akasuma Nite Nangman Nin Hui Bit Pea Nin Somnawa Tuni Hin Nangmawa Choidin Kong Kiko Mubin Nin Mangchan Nang Pakai Netu Kimboi Zo Si Nangmalu Pina Dinga Kanbol Hinidin Kile Nite Nihin Mangchadivin Pakai Yesu Minin Hong Kitan Nahi Amen. Government Nama Officer Chu I welcome sincerely and with good wishes to all who have been invited to join us in this celebration, in this opening and dedication of this Gospel Centenary Monolith. So you are all welcome and to take part in this celebration. Thank you. Some numbers are some niles group na apum alenga asim thehin la chomcha sum changal chang na chiga asim nomine hi ichi Centenary Imanwa Kona Ithupiu beyond 100 years message dinga kadeji inkan sima dinga mitlipum puma muchitu den tipa ta aga lo dihi akapum puma muchitu dinga vai kondo azim achang pa kipu a tipa thanuma kon lo ba kokile te dihi Gospel muchi gitu chui la ba tu hin ga hin le kan missionary Wales kama kuna le Mizorama kuna hu hon Gospel muchi hu tu hin tu ni hin a ani ne ho pangta ni he tu ne hon jong phan ma ba hi tildang ibo diu tam jong le ibo diu pi pen pathi ni engan si na chu Gospel muchi tu dinga engan si we ti ge go jimuitin ye chun mitlipum puma muchi tu te chun ki pathanum ta aga alowa ilam enjo duty hi e ho yo ichan che thi ni diwa ichi thu hi irungsim thimu ba itiken diwa tu jinga hi pathin thu hi ro pathin ni hi ro ichi point thum kahin ta la num chu amasapenin Gospel muchi itu dihi. We should sow the seed of the gospel in the entire area of these places. Ichi gam sung ho le hoi lai jong le ti khang lin ga hi jong le ichi muchi tu dingai pathin engan si hi ye chun anom amlo ding hi pasatai tu dinga jinte missionary masa hung ho jong mit ripum la muchi tu hi gamenda hawa Wales gam England gama kuna huwa Mizoram ma kuna kenga huwa muchi hung tu hi tun kele nangin uki chate Christian tejo sin ito di hi dang ito lu dong le ki pa na thu pha isi tu di hi ani na in we have to sow the seed with the gift of God pathin thil pe ichan ho wa hi chi pathin anga itu di wa hi je tu chungin jong centenary man na dinga ni le go wa hidabang amuchi tu je wa iman thi hi ine igo usen of zo se hung ke do a in now in sung jong phathi bu a mali sompi oi ti hi gel do in sumil bo te athum na ai muchi tu diwa ai de pi chu let us sow the seed of
the Holy Spirit revival ho hi revival Christian hivin ipupa teo to sim kaga sunin ibang ta hi bola to 100% Christian hi thewam ti hi kaga khola hi le na satan pathin haga vi ilawana atongin yejun Christian jong apung ho jengin acham lovin pathin thu rang samuvin ipu ipa teo chuga ge leu chin lama ko na sai joy sil joy jiwa tim phai gam jinga yo achiu chu pathin haga vi na pu hin yejun hagau thing pangluwa hi HOUBUNG hi thi ding hi hagau thing na to na jing ding a jin tu akuna hi tu akuna hi hon HOUBUNG tina hagawa limna halna transformation ya thina dinga panila di wahi ti hi HOUBUNG lam kai te zo si ka thu cha ai lo la ka thu hil hi aji chu hichibeya hi HOUBUNG hi a hat lo de hi HOUBUNG hi a thi ding hi je wells kama ebola HOUBUNG dai la tam revival na to na ta poi thagau na to na ta lo ji in tun 250 years ahin Christianity chu lo bang hi ta hi ahin e ho kama chitabang lo ding thagau to ki thoba HOUBUNG su lim na le su han na ine jing di hi chi thil thum ho hi let us sow the seed of the gospel number 1 chichu gam tha na to na kinbona tu a hi officer lenta ta IS officer MA ACS APS IPS to let dang engineer doctor da ho produce tam ta in the juve ahi wangin Kuki te la a lekha theme missionary hi izanum do tam ti ka ga akul ba le a pui tu hin koi sru ti ding hamin doctor lin te loi cha hi CMI noya missionary na tongin UP akon omloni chi chu yong chu iti a he le iti ham missionary monga ikhat mundang gam danga Christian hilo lai holan tong hi povin chi chun gospel city e hon I tu lo wa ai le gospel city pathine ingan si na o hin iti pogi satai po lo la chungi na di o hi ti hi inam pi win he di win ka de jin hi ani na in let us sow the seed with our wealth the house in ne go ho hin muchi tu hite tu a so ma khat na pe mission funding na pe missionary na chom na ai lo wa ai le gen the chaga na tu na ho hi nangman pathinin thilpe na pe a ku na muchi na tu hi chiga chu alo ding nangman hi je chun mal som na ilo thil li in sung ding le ram sung ding nam sung ding I thil nei ho pathin ding in I protein he cha hin hi chimuchi hi na sa time tu ding ki go te a thum na chun let us see so the seed of revival Holy Spirit hagawa muchi itu diu hi pathinin e de yo hi je chun hi che thum hi chi sung ka hon do ma sanga hi Kuki cha te sam gam sunga cheng te zo si ka thumo nei ve chi tong do chi ding in tu ni hin bon cha win I ka ti mu ve pathin phathi bu ta hin amen mi zo se pathin janan ga ding chi thi le han ki pa win te a ding thei lo om long la wang chu I dong jing le phan te tu ni nisim som ni le ni el hapa kum sang ni le som ni le ni idan som to khon hin che Assam gama Kuki Christian Gospel hondohna che lum song hi pathin lo pi na ding le Kuki cha te phat the na hi the na ding in keima pakai phacha Reverend David T Lhouvum hin pa chapa le nagau thing minin ka hong do in pathin su ta na hi
กระเทนโลปีนะจังตาเห็นอาเมนMan front page siga asimingating adang hoi secretary punin simtante Kuki Gospel Centenary Assam Kuki Gospel Centenary 1921 to 2021 the transforming power of the gospel Rom Bungkhat Changsam na This monolith is erected in commemoration of the 100 years of Christianity amongst the Kukis of Assam in deep reverence and thankfulness for His amazing grace. It is dedicated to the Lord on this day, the 22nd October 2022. May this symbolic monument of faith in Christ Jesus ever stand tall as an epitome of blessings and a reminder of the way of forward. So Pisang, 22nd October 2022, dedicated by Reverend David Thatkai Lhouvum, Advisor KGCCC, erected by Kuki Gospel Centenary Celebration. Itilangahin taasan masaho min la thei chan ani kisim tu bin anga jabjin kanin siming katin. We give glory to God for the first Christian converts amongst the Kuki community of Assam, who from the year 1921 till the establishment of the church at Lasang in the year 1925 had endured and overcame all the pain and suffering in the name of Jesus Christ, and thus bearing fruits for our community. Listed below are the names: Khatna, Pu Sungkotindo, Pu Thangkose, Pu Nokzahub, Pu Vungse, Pi Flingzahoy, Pu Hangzase, Pi Tingzanei, Pi Kimno, Pu Thongchung, Pu Pauzalin, Pu Thangzalal, Pi Veizahoy, Pu Thangzalet, Pu Thongkeng, Pu Paukhosat, Pu Lut Jahau, Pu Kamse, Pu Thangzavung, Pu Mang Tin Se, Pu Tong Lun, Pu Pau Lun, Pu Lun Khohen, Pu Pau Len, Pi Nem Zane, Pu Thang Tin Hen, Pu Pau Pum Zakhub, Pu Pi Hat Kholam, Amaho Cheng Hi, Ngen Tia Kona, Gospel Hungkipat Akona, Lasanga Hubung Hungkitun Do Geja, Gamsunga Taksan Masaho, Chotaleke Lamahin, Leikul Lamahin, Ngen Te Lamahin, Chom Hom Te Chan, Souvenir Boat Horn, Ahin, Lui Hom Ho, Min Chahize, Chilangahin, Gamsunguva, Missionary Hung Masaho, Cross Sepaile, Missionary Homin, Ahung Kisunin, Asim Lauti. This monolith stands to commemorate the centennial year of the Kuki Christians of Assam. With great pride and honor, we remember the pioneer missionaries who have sown the seeds of spiritual transformation. Wales missionaries, Akhat Nain, Reverend Garland Williams, Ani Nain, Reverend J.M. Harris Ruiz, Athum Nain, Reverend William Morgans, Chuting Le, Mizoram Akuna, Cross Sepaile, Ila Uwa, Pakai Sachanatong Dinga Hung Ho, Akhat na Reverend Pu Trianga, Pu Darming Loya, Pu Sang Khuma, Pu Sayai Chunga, Pu Reverend Manga, Pu Rang That Liana, Pu Sina, Chuting Le, Reverend Pu Paranga Hauknar Ahive, Missionary Ho Hi Bon Chawa, Hi Chegama Hi Kivui Den Atu Acha Tezong,
tu gaya ila wa jing jing na lai hi veti chu iga phun do thau hi ji tun queer ho wa choila sadin iko win Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.